Turi ku munsi wa kabiri itariki 3 z'ukwezi kwa 8 2021 anje nitwa Emmanuel Macdami twongeye tubasuze shuti bakunzi ba World Race TV amamudukurikiye muherereye hirya na hino ku isi hose reka mbanze nsuze abadukurikiye bari mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo Amajyaruguru Iburasirazuba burengera bwaryo ndetse na hano mu mujyi wa Kigali dukomeza kwifuriza ibihe byiza cyane. Rero reka nsuze n'abanywanyi badukurikiye mu Burundi abadukurikiye bari mu bihugu bya Amerika na Aziya Uburaya mukomeze mugubwe neza diaspora nyarwanda hose aho muri hose mugire muti Imana igume ibabe hafi. Rero amakuru update news zigezweho amakuru bari kugenda avugwa hirya no mu bitangazamakuru nuko turi kugenda tubaha amakuru agenda cicikana kandi amakuru y'ingenzi bamugomba kumenya. Top stories uno munsi nuko u Rwanda rumaze kohereza abasirikare barenga 300 ni bato yigizwe n'abasirikare 300 bakaboherejwe muri Central Africa mu mujyi wa Bangui. Mutwe nkuru ragira uti u Rwanda rwohereje indi batayo y'ingabo muri South Africa. U Rwanda rwatangiye kohereza izindi ngabo 750 mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri South Africa MINUSCA. Kuri wa kabiri tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 ikiciro cya mbere kigizwe n'ingabo 300 ziyobowe na Lieutenant Colonel Patrick Rugomboka zahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali zerekeza Bangui. Izi ngabo zaherekejwe ku kibuga cy'indege n'umuyobozi wa division ya mbere mu ngabo z'u Rwanda Brigadier General Eugene Nkubito, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Mubaraka Muganga. Kuri uyu wa mbere kandi yahaye impanuro abo basirikare abasaba kuzarangwa n'ikinyabupfura ndetse n'agaciro bisanzwe biranga ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko bagenzi babo bagezeyo mbere bakoze akazi keza, abasaba kuzakomerezaho kugira ngo nyine bakomeze abungabunga amahoro mu gihugu cya Central Africa ho kigaruriwe n'imitwe iterabwoba zishaka guhirika ubutegetsi bwa Central Africa. Ubwo bagiraga Bangui bakiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo za MINUSCA Lieutenant General Sadiki Taolore n'umugaba mukuru w'ingabo za Central Africa Major General Serafini Mamadu. Lieutenant General Sakidi yishimiye ingabo z'u Rwanda ku muhate zikomeje kugaragaza mu kurinda abasivile no kugarura amahoro mu gihugu cya Central Africa. Aho yagize ati twishimira cyane ko ingabo z'u Rwanda ziba zikomeye ku rugamba rwo kugarura amahoro n'umutekano muri Central Africa. Izi ngabo zoherejwe nyuma y'ubusabe bwa Loni bwo kongera ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu. Izi ngabo zizaba zifite inshingano zo kurinda umuhanda unyuramo ibicuruzwa uhuza umujyi wa Bangui ndetse na Cameroon. Iyi batayo kandi yerekeje muri Central Africa izatuma u Rwanda rugira batayo 3 zishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri Central Africa mu butumwa bwa MINUSCA. Ibi kandi ntibigaragaza ko u Rwanda rukomeje kwitwara neza cyane mu bijyanye no kurinda amahoro ndetse no kugarura umutekano ku basivile mu bihugu byo bitandukanye, aho rwari ruherutse kohereza abasirikare n'abapolisi 1000 mu gihugu cya Mozambique. Bikaba ari ishema u Rwanda rukomeje kwihesha ndetse n'indangagaciro mu bijyanye no kugira umutekano usesuye. Andi makuru yagiye avugwa hirya na hino rero yagiye avugwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aho twavuga nka Gihe.com nuko bavuze ko hahishuwe uko amafaranga Rusesabagina yatse abahungiye muri Miracle yayaguze apartment mu Bubiligi. Ibi ni ibijyanye na Rusesabagina aho yagiye avugwa byishyana, aho yagiye avugwa mu bijyanye no kugaba igitero u Rwanda ndetse dore ko bitaje kumuhira, aho yaje gufatwa ubu ngubu akaba ari mu nzego z'ubutabera. Perezida Kagame kandi kuno munsi yasabye Samia Suluhu
ubufasha bw'abarimu bo kwigisha igiswahili mu mashuri yo mu Rwanda. Ibi ni bishatse kuvuga ko yamusabye ko yazamuha abarimu baturutse mu gihugu cya Tanzania bakaza gutanga umusada wo kwigisha igiswahili mu Rwanda, haba mu mashuri ya za segonderi ndetse no muri za kaminuza. Iyi nkuru kandi iravuga ko ikaba ivuga ko Perezida Kagame kuno munsi wa kabiri aribwo yasezeye Perezida Samia Suluhu wari umaze iminsi ibiri mu ruzinduko yagiriye mu Rwanda rw'iminsi ibiri, akaba yamusezeye uno munsi aribwo yasoje uruzinduko rafitiye mu Rwanda. Perezida Kagame ubwo muri 2017 igiswahili ni ururimi rwa kane rwemewe mu butegetsi bw'u Rwanda, na mbere y'uko uwo mwanzuro ufatwa cyari gisanzwe kivugwa kinakoreshwa bitewe n'ahanini n'amateka y'ibihugu bibana bifitanye amateka n'ubushuti bukomeye cyane, dore ko iki gihugu cya Tanzania kinatuye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Twihuse kandi tugana ku musozo, reka twivugira amakuru yo muri sosiyete asanzwe bagiye avugwa hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu. Nuko k'uyu munsi kandi umusore yafashwe arimo kwinjiza mu Rwanda imifuka 2 yuzuyemo urumogi. Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi umusore w'imyaka 24 afite ibiro 33 by'urumogi agiye kurucuruza mu baturage. Yafatiwe mu karere ka Rubavu, umurenge wa Bugeshi, aruvanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo musore yafashwe ku wa gatanu tariki ya 30 Nyakanga ahagana saa 12 za mu gitondo, nk'uko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CP Bonaventure Twizere Karekezi yabitangaje. Yavuze ko abapolisi bo mu ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ANU bamufashe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage bo muri kariya gace yafatiwemo. Asanzwe atuye muri metero 10 gusa uturutse ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, mu mudugudu wa Bereshi, akagari ka Hehu, umurenge wa Bugeshi. Yakomeje agira ati byari binazwi ko akunda kwijandika mu bikorwa by'ibiyobyabwenge. Abaturage baje gutanga amakuru ko yagiye muri Kongo kuzana urumogi, nibwo abapolisi bahise bitegura igikorwa cyo kumufata. Nibwo yafatirwaga mu mudugudu wa Gahira, afatanwa imifuka 2 irimo urumogi, ndetse yombi ikaba yapimaga ibiro 33. Amaze gufatwa uwo musore kandi imyaka 24 yavuze ko urumogi yaruhawe n'abacuruzi barwo muri DRC, akaba yari arujyanye mu isaniri y'Akabatwa mu murenge wa Bugeshi agiye kuruha abakiriya be. CIP Karekezi yashimiye abaturage bo mu murenge wa Bugeshi batanze amakuru yafashije polisi gufata uriya musore. Yanaboneyeho gusaba n'abandi baturage kujya bihutira gutanga amakuru mu kurwanya ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge cyangwa ibindi byaha bigiye bitandukanye. Uwo musore yahise ashyikirizwa urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Gisenyi kugira ngo hatangire iperereza. Iteka rya Minisiteri nimero 012021/2019 ryo kuwa 4 tariki ya 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo, rishyira ikiyobyabwenge cy'urumogi mu biyobyabwenge bihambaye. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 233 ivuga ko umuntu wese ukora cyangwa se guhindura, utunda, ubika, uha undi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u Rwanda aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 z'u Rwanda, ariko atarenze miliyoni 30 z'u Rwanda ku byerekeye ibiyobyabwenge iyo abihamijwe.
reka twume tubashimire kandi mukomeze mugubwe neza, tubashimira kuba twabanye muri aya makuru, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze ibahe umugisha. Iyi ni Wordless TV, ibuka gukora subscribe, share ndetse na like, wibuke no gutera comment kugira ngo ubashe kuduha igitekerezo cyawe nkuko wabikwiye. Turagushimira wongeye n'itsinda rigari rya Wordless TV, tuba tubaha amakuru agiye atandukanye muri sport, politique, economy ndetse na entertainment ndetse n'ibindi byiciro byose bigiye bitandukanye kugira ngo nyine mujye mubasha kugubwa neza.